Bwana Yesu asifiwe. Shalom peuple de Dieu. Na mbele ya yote nilikuwa naomba tusome kwanza katika kitabu kia Wafalme wa kwanza sura 12 mstari wa 28 hadi 13. Biblia nasema hivi: na yule mtu wa Mungu alikaribia akamwambia mfalme wa Israeli akasema, Bwana anasema hivi, kwa sababu Wasuria wamesema Bwana ni Mungu wa milima lakini hayuko Mungu wa mabonde, basi nitatia mkono wa wakubwa haya yote katika mkono wako, nawe utajua ya kuwa mimi ni Bwana. Wakakaa katika kambi kuelekea kwa muda wa siku 7, kisha kwa siku ya 7 ikapangwa vita. Wana wa Israeli wakaua wa Asuria kwa siku moja watu 100,000 wenye kwenda kwa miguu, lakini wale waliobaki wakakimbia hata Afeki katika muji, na ukuta ulianguka juu ya watu 27,000 waliobaki. Na Beni-Hadadi alikimbia akaingia muji katika chumba cha ndani. Bwana Yesu asifiwe. Na niko natafuta kuzungumzia neno linasema Mungu sio tu Mungu wa milima. Mungu sio tu Mungu wa milima, lakini pia ni Mungu wa mahali pote. Na wale siwezi kuzungumza kwamba ni Mungu tu wa mabonde, hapana, lakini ni Mungu wa mahali kote. Biblia inatupatia hii mfano katika kitabu cha Yohana. Kitabu cha Yohana sura ya 4 mstari wa 23-24. Biblia inatupatia habari ya Yesu Kristo. Biblia inasema namna gani Yesu Kristo alikuwa naongea na mwanamke Msamaria. Na kwa mwanamke Msamaria, Biblia inasema kwamba Yesu alimhakikishia kwamba kwa hii kilima watu watakuja tu kuomba, lakini pia na Yerusalemu kwenye watu wanaenda kuomba, watu wataenda tu kuomba Yerusalemu. Biblia inaendelea kusema pale benye batamwabudu Mungu, watamuomba Mungu kiukweli na watamwabudu kiukweli. Biblia ikusema tu paka kumulima njoo kwenye watu bataenda. Paka kumulima tu njoo watu watakuwa. Wale ni kusema kwamba mlima njoo fasi yenyewe naweza kuwa na upako zaidi ya fasi yoyote. Ninataka kuzungumzia hii sawa na mambo ambayo watu wako natafuta kuzoesha bengine. Niko naona kama watu bengine beko wanaanza kuzoesha watu bengine ya kusema tu paka twende kumulima njoo kwenye kwa mafanikio. Twende kumulima njoo kwenye kwa mafanikio. No. Bwana Yesu asifiwe. Sio tu kumulima kwenye kwa mafanikio. Biblia inatuonesha wale wenye batamwabudu Mungu watamwabudu Mungu kiukweli na kwa roho. Sio tu kwenda kumulima. C'est-à-dire kama mko mnyumba wala mko mfasi ya kawaida yenyewe mnakoka mnaomba, mnaona kama ile fasi haitoshi. Kwenye upako na Mungu ataenda kusikia mahitaji ni kumulima tu. Lakini sivyo. Biblia isemi vile. Biblia isemi ile. Biblia inasema kwamba mwenye atamwabudu Mungu atamwabudu Mungu kiukweli, na mwenye atamwomba Mungu atamwomba Mungu kiukweli, na atamwabudu Mungu kwa roho. Kumbuka kwamba Biblia inatuonya namna gani tunapasha kuwa watu wa roho, tunapasha kuwa watu wa kutembea kwa roho. Tuache mwili isitongoze, lakini tuongozwe na roho wa Mungu. Juu ya nini tuongozwe na roho wa Mungu? Puisque mtu mwenye anaongozwa na roho hawezi kuwa na tamaa ya mwili. Juu tamaa ya mwili inakuwa nasukuma mtu kutenda dhambi. Tamaa ya mwili inafanyaka mtu anaingia katika machafuko ya zaidi. Ndio maana Biblia inatuonya mara mingi sana tuko tunatembea kwa roho. Nilipenda kusoma ile habari. Ni habari ya Beni-Hadadi. Biblia inasema kwamba Beni-Hadadi mfalme wa Asuria aliendaka akatuma ujumbe kwa roho Akabe. Akamwambia sema Akabe, babibi yako bote, batoto yako na byako byote, mali yako yote mitakia kuibeba, itika kwamba ni yangu. Na Biblia inasema Akabe akaitika. Lakini ilikia kufika kwa wakati yenye Akabe aliuliza wazee wakamwambia usiitike. Na wakati alikatala, Biblia inasema kwamba Mungu akatuma nabii akamwambia kisu nakatala ni mzuri na mitamtia Beni-Hadadi mikononi mwako. Na Biblia inasema wakati alikutana nabo akawapika na Beni-Hadadi akakimbia. Na wakati Biblia inasema Beni-Hadadi alikimbia, Biblia inasema kama mwaka mwingine akalaka akasema sasa kisu unanipiga hivi takia tena mara pili. Na Biblia inasema watu wake walimuonya Beni-Hadadi wakamwambia gisi tulipigania naye kumulima, sasa hii turu tusipiganie kumulima. Hii turu tutaenda kupigania sasa mupla. Bwana Yesu asifiwe. Hii turu tutatafuta fasi yenyewe kuko bonde. Kwa msa tupigane pale juu tunaona kama Mungu wabo ni Mungu wa milima. Na Biblia inasema Mungu akatuma tena nabii. Akaenda kumwambia sasa hapa watu wanazania sema mie niko Mungu wa milima tu.
lakini mimi siko Mungu wa milima, lakini niko Mungu wa mahali pote. Na Biblia inasema kwamba wakati yenyewe balipigana, sasa tulisoma pale, balipanga vita panda 7 jours. 7e jour Biblia inasema bakapigana. Na Biblia inasema walibapiga, bakabapiga na bakakimbia, na mfalme Beni-Hadadi mwenyewe alikuwa anasema atakia naye akakimbia hadi mchumba. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nini yenyewe nilikuwa natafuta kuzungumzia? Niko natafuta kusema kwa watu benye balisha kamata esprit, kwa watu benye balisha kamata akili, kwa watu benye balisha kuwa na mawazo ya kukuwa nasema tu Mungu hawezi kujibia mahitaji ya mtu, maana uswate andro ama fasi yenye vraiment iko plus considéré, iko tu ni kumulima. Sijui kama bengine balisha fika Kampala kwenye kuko mulima mwa banendaka kutoa kwa 5000 shele. Kama una na 5000 shele utaenda kupanda kule mulima kwenda kuomba. Unasikia kisibatu beko wanaingiza pesa kwa jina ya Yesu. Ona kisibatu beko wanageuka kwa patron kwa jina ya Yesu. Eske mlishakaona ile habari? Kama una 5000 shele hautaenda. Kama una 5000 shele hauendi. Hautapanda, hautaenda kuomba Mungu. Mageni kusema tu Mungu ilifo kuwa na pesa ndio Mungu asikia maombi yako. Biblia inasema mwenyewe atamuomba Mungu, atamuomba kiukweli na kwa roho. Lakini juu ya nini watu banakuwa banadanganyiwa, banafika paka mu point ya kama una 5000 shele sasa unakosa 5000 shele una regretter. No, sio hivyo. Biblia inatuonesha mwenyewe atamabudu Mungu, atamabudu kiukweli. Juu ya nini? Biblia inatuonesha kama kweli contraire ya kweli ni bongo. Na bongo bunakoka na machafuko ya mingi. Bongo ndio bulileta zambi yote yenyewe tuko nayo. Biblia inatuonesha kama shetani alikuwa Mungu toka pale mwanzo. Bongo ndio bulituletea kifo na madhara yote yenyewe tuko na teseka leo. Sasa ukiona kweli unaona ni Yesu Kristo. Ukiona kweli unaona Mungu, juu Mungu ni kweli. Yesu ni kweli na uzima. Sasa ukiona bongo unaona zambi na unaona shetani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa juu ya nini tena watu wanaweza kwa banaingiza commerce na kudanganyana? Leo tunakuwa tunaona, tunaanza kuangalia na tuna observe. Tunaangalia gisi watumishi ya Mungu wengine beko naenda kudanganya wengine. Ifo lete pesa ya hivi, ifo lete pesa ya hivi. Oh, unaona hivi tuko na prophecy, siku fulani tuko na unabii, mbele ya kupita mu consultation prophétique. Kuna kwa consultation prophétique? Wapi kwenye Biblia inasema kama pour que upite kuna unabii faut pesa? Ni wapi kwenye ile habari iko? Lakini tunakuwa tunaona mbele ya mtu kupita kuna unabii, mbele kwa mconsulter, il faut apite na mutoir, apite na 10000, apite na $20. Ah! Prophétie gani ile? Ça c'est quelle prophétie? Ça c'est quelle Bible? Kuko fasi yenye Biblia inasema kulomba mtu pesa juu ya kazi ya Mungu? Hakuna. Nulle part dans la Bible. Biblia yawaka kusema bila hata siku moja. Lakini tunakuwa tunaona wengine watumisha mbele upite il faut 5000. Kama una 5000 shile hauwezi kupita kwa nani kwa nabii. Na gisi watu wanakoka banenda banadanganyiwa. Mnasaulika hata kama Petro wa pili sura ya pili mstari wa kwanza Biblia inakoka nenda inasema juu ya manabii ya uongo, benye watatokeza na walimu ya uongo, benye watakuwa pale juu kujipatia faida yao, na ile faida yao iko pale juu ya nini? Banameletea maneno ya mzuri, lakini maneno ya mzuri kumbe nyuma beko naenda banamiprofite. Lakini juu ya nini watu mkwake mnapenda mafundisho ya kweli? Lakini juu ya nini watu mpendake kuishi mkweli? Biblia inasema mara ya kwanza walipigania Beni-Hadadi ama mfalme wa Asuri alipigana na Roi Akab, mfalme wa Israeli kukilima. Biblia inasema bali bapiga paka bakakimbia. Mjua nini? Na Mungu mwenyewe alikuwa ashawaambia na batia mikononi mwako. Biblia inasema na mturu ya pili walipigania kubonda pana tena kumulima. Na Mungu yeye peke akasema kama mie siko Mungu wa milima, lakini banasema kama mimi niko Mungu wa milima lakini siko tu Mungu wa milima. Jinsi wanawazie. Biblia inasema na kubonde waliwapiga. Sasa kama Biblia inatuonesha Mungu ni roho, na we pale kwenyewe huko, siko na Mungu. Eske Mungu yuko kumilima? Biblia inatuonesha kama Roho Mtakatifu anarepresente Mungu, anakilisha Mungu mwenyewe ndani yako. Sasa juu ya nini unaweza kuwa unajipatia wakati kupanda uende huku, kama unajikuta una na kitu unasikia una regrete, kama unajikuta una regrete, juu ya nini? Juu ya nini uwe peke kujitia mu masheria yenyewe iko hako? Kipindi ya sheria ishakaisha, tuko mkipindi ya neema. Kipindi ya neema njoo tuko. Par definition neema ama grace ni faveur yenyewe ko imerite. Ni yenyewe wewe ustahili banakupatia hiyo kwa bure. Njoo banaita grace. Lakini juu ya nini sasa watu watakuwa wanajisumbua?
Mnaweza kama unajisumbua juu ya nini juu ya maombi? Na niko natafuta kuzungumzia na mwe ba prophet. Niko nataka kuzungumzia mwe ba nabii. Benye kusema mwenjo ba nabii, mwenjo mnakuwa manake special plus ke watu bengine. Juu ya nini? Juu ni mnaweza kama unadanganya watu. Biblia inatuonesha mu 1 Corinthiens chapitre 14. Biblia inatuonesha mu 1 Corinthiens chapitre 14 verset 3 verset 4. Biblia inatuonesha kama kazi ya nabii haiko tu kutabiri. Lakini binakuwa binafikia mpoint yenye manake il faut tout. Mtumishi wa Mungu, usitaki kujaribishia jina yako juu ya pesa. Utajaribishia jina juu ya pesa. Usitaki kujaribishia jina yako juu ya pesa. Ujue kwamba kama kazi ni ya Mungu na Mungu mwenyewe alikuita, anajua kwenye na kutayarishia. Usitaki kuingia mtamaa ya dunia. Usitaki kuingia mtamaa ya ulimwengu. Je, ni unataka kujitia mtamaa ya ulimwengu? Kila yote nyo huko nayo, wakati ikifika utapata tu pesa. Mungu atakufungulia njia nyingine, lakini hapana kufanya kazi ya Mungu kwa biashara. Na Biblia inasema mzuri Petro wa pili sura ya 2 mstari wa 1 hadi 4. Biblia inasema juu yenu neno ya Mungu itatukanwa. Juu ya mweba profete wenye kulomba pesa. Juu ya mweba wenye kulomba pesa, mweba tumishi ya Mungu wenye kulomba pesa. Niko nasema hii jina ni jua nini, na sisema kama kuko ba faux prophète, nasema kama kuko ba vrai prophète. Ba vrai prophète beko. Lakini ba vrai prophète ndio wale wenye beko banatumikia Mungu kiukweli, abana na ile tamaa ya pesa. Sasa kisi na bengine beko banaonekana. Unakuta mtu yuko na tamaa ya pesa na japo yuko naenda na ubiri bado. Utahubiri watu nini? Utahubiri watu nini? Biblia inatuonesha kama pesa ni sina ya kwanza ya mabaya. Sasa na wewe unaweza kuwa mtu wa kwanza kupenda pesa. Sasa kisi uko nenda unapenda pesa, uko nenda unaribishia na bengine reputation. Eske ni mzuri vile? Niko mtumishi wa Mungu, na mwingine hawezi tena kutembea wewe peke banakuwa banakubebea bag. Biblia inasema Mungu sio tu Mungu wa milima, lakini Mungu yuko mahali pote. Mwenye na muamini Mungu, mwenye na muomba Mungu kiukweli, Mungu yuko tayari kumsikia. Na kama Biblia inatuonesha ya kwamba Mungu alitufanya sisi sote kwa makuhani katika kitabu cha Ufunuo sura 1 mstari wa 6. Kama inasema alitufanya sisi wote kwa makuhani, ni kusema sisi wote kwanza tunaisha kuwa na possibility ya kuomba Mungu na Mungu atusikie. Na ile ndio Biblia inaita parfait ama uvumba. Ni maombi. Mu Nouveau Testament, kipindi yenye Yesu Kristo alikuwa akakufia watu wote wanamwamini. Lakini watu hawapendi kusikia kweli, na watu hawapendi kweli. Watu wanataka tu kudanganyiwa. Je, nini mnataka kudanganyiwa? Mungu sio tu Mungu wa milima, lakini ni Mungu wa fasi yote. Paka na wengine wako naenda wanadanganyiwa ya kusema uko na leta. Ushaamini Yesu Kristo, unaamini Yesu, nasema unaamini Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Lakini ungaliki unadanganyiwa kusema leta pesa ya hivi, jua kukutosha nani? Kutosha nini? Njoo banaita laana ya kizazi. Mwenye aliamini Yesu Kristo haiko tena chini ya laana. Mwenye aliamini Yesu, nasema bien, mwenye aliamini Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake ana tena chini ya laana. Haiko tena chini ya laana. Mwenye aliamini Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake ana tena chini ya laana. Hauwezi kuwa chini ya laana. Ndio Biblia inasema. Atakuwa tena chini ya laana. Biblia inasema Yesu Kristo ndio alifanyika kwa laana. Katika Ugalatia sura 3 mstari wa 13 ndio Biblia inasema Yesu Kristo alifanyika kwa laana. Je, tena mtu atakuwa na laana? Ya kusema toa hiki je tukuombe hivi, ile lien familial ile iko kwa mtu mwenye alishaamini Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Jamais ile evangile, ile mahubiri mimi naikatala na mimi naipinga, ya kusema mwenye aliamini Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake angaliki chini ya laana. Haikuwaki. Mwenye anaamini Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, ule mtu alizaliwa upya. Kuzaliwa upya ni kusema bile vyote vya zamani binatoka na wewe unakuwa mtu mpya. Na kama unakuwa mtu mpya, hauko tena chini ya laana ya kizazi. Jua hauko tena mtu mwenye ulikia mule generation ya Adamu. Wewe uko mtu wa Yesu Kristo. Ulizaliwa kupitia ile kazi sacrifice ya Yesu Kristo. Kuamini kwa Yesu Kristo ndio kwenye wewe, Yesu Kristo mwenyewe unamwamini, ndio kwenye ulienda kufanya wewe unazaliwa upya. Kisha tena bangaliki banakudanganya. Bangaliki banakuambia sema tosha hii juu ya kutosha laana, na mwingine mwenyewe lwake anaweza kweko natafuta bwana wa kuolewa naye, wanamwambia sema kwenu
bali kutupiaka mikoshi, il faut lete hii, il faut lete hii. Na bengine hata paka leo beko bana balomba maparfum na mafuta. Wende ulete, wende uze mafuta fulani. Wende uze parfum fulani. Wende uze kitu fulani. Ile yote ni kumichezea tu kiakili. Beko nenda bana midanganya. Beko bana midanganya. Beko bana midanganya. Mtu mwenye anaamini Yesu Kristo hawezi kuwa tena chini ya laana. Mwenye anaamini Yesu hawezi kuwa tena chini ya laana. Mwenye anaamini Yesu Kristo hawezi kuwa tena na ile lien familial. Lien familial iko kwa mtu mwenye aliamini. Kama mtu anaweza kuwa na lien familial, maana yake ni kusema Kristo akufanya kazi. Kama mtu anaweza, nasema kama mtu anaweza kuwa na lien familial, maana yake ni kusema Kristo akufanya kazi. Lakini wote mwenye anaamini Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, lien familial haina hako tena. Bitu ya familia bina tena kwake. Mapepo haiwezi kuwa tena kwake. Na bengine banakuwa naenda kusema manake inakuwa mtu mwingine anakuwa anakamata sawa vile mtumishi wa Mungu, anakuwa sawa vile mtu njoo juu sana kushinda mtu mwingine. No. Bila bikwake. Mtumishi wa Mungu njoo boy, njoo serviteur wa mtu. Mtumishi wa Mungu, wenyewe banasema mtumishi wa Mungu njoo serviteur wa mtu. Yeye njoo kwa mtumishi wako. Raison pour laquelle mkuangalia ile Jean chapitre 13, Biblia inasema kitabu cha Yohana sura 13, Yesu Kristo mwenyewe sasa alipanguza Petro. Eko naenda anapanguza ba mitume yake na banawisha kwa miguu. Petro akataka kukatala, akamwambia utaelewa nyuma. Bwana yetu mwenyewe alipanguza miguu ya batravaye ya banani ya bafuasi hawa wa mitume wake. Kisha sasa mimi nionekane kukua boss. Mimi siwezi kuonekana kukua boss. Bosi wangu mwenyewe ni Yesu Kristo. Biblia inatuonesha mu Petro kwanza sura 5 ya kusema kuchunga kondoo vizuri ili siku moja mwenye nazo mchungaji mkuu atakapokuja. Lakini tena gisi tu Ezekiel anasema ya kwamba kuko wengine ambao ni wapastere pale wekala, lakini beko wanaenda tena wananyanyasa. Sasa nilikuwa niko nasema katika kitabu cha Ezekiel chapitre 34, acha mimi nisome andiko. Acha nisome andiko. Nisome andiko. Biblia inasema hivi. Biblia inasema, mwana watu, tabiri juu ya wachungaji wa Israeli, tabiri uwaambie hata wachungaji. Bwana Mungu anasema hivi, ole wachungaji wa Israeli wanajikulisha wenyewe. Wachungaji hawapaswi kulisha kondoo. Ninyi mnakula mafuta na kujivalisha na sufu. Munachinja ndama lakini wakulisha kondoo. Wagonjwa amkuwatia nguvu, wala kuponyesha walio wagonjwa, wala kuganga aliyevunjika, wala amukuleta tena aliyefukuzwa, wala kutafuta aliyepotea, lakini kwa nguvu na ugumu uliwatawala. Sisi Biblia inatuonesha hapa katika kitabu cha Ezekiel chapitre 34 sura 34, Biblia inatuonesha juu wachungaji wenyewe kwenda kutafuta kondoo walipotea. Kenjiki inasema tena hapo, kiendelea kusoma, ukiendelea, mimi nasoma kwa ufupi, soma tu yote utaona. Biblia inasema pale, asema pali tena kuwachunga, lakini mwewe tena mnakuwa nenda tena mnanyoa tena ile makondo. Mnakuwa nenda tena mnainyonga. By scroll. Ile ni escroquerie kwa jina ya Yesu. Mko naenda mnafanya escroquerie kwa jina ya Yesu. Acha nimeleze kama vile benye mko mnafanya, Mungu apendezwe navyo. Mungu apendezwe na vile vitu mko mnafanya. Muache vile vitu vitamyaibisha, vitu vya aibu. Uko napanga mahubiri, unapanga mahubiri kumwisho tu. Juu tu watu wakutoshe pesa, ilifo uone gisi utanyonga watu, utanyonga. Gisi tu mshaka jua na maverse na maandiko. Gisi tu Abrahamu alitoshaka Isaki, ilifo na wewe kwa kunyonga watu mzuri, ilifo waambie tu, ilifo toshe kenyero itakuluma. Kenyero itaniluma ya wapi? Maki uko na hubiri tu juu uko na nikalikile. Si ni kuharibisha evanjili. Ile na kuharibisha evanjili, si kuharibisha injili ile. Si bote tuanze kutukaniwa tu juu yenu. Tuanze si bote kutukaniwa. Bwana Yesu asifiwe. Niko nataka kuzungumzia kama Mungu sio tu Mungu wa milima, lakini ni Mungu wa fasi yote. Mahali pote unaenda huko na Mungu, Mungu atakusikia. Biblia inatuonesha mchapitre 2 habari ya mtu ambaye banamuita Yona, Jonas. Biblia inasema Mungu alisikia maombi yake katika tumbo ya samaki.
Mtumbo ya samaki, chapitre 2 ya Jonas, Biblia inasema vile. Mtumbo ya samaki Mungu anasikia maombi. Kuko kwenye Mungu haiko. Mungu yuko fasi yote. Juu ya nini sasa mtu anaweza kusema ilifo twende tu kumulima. Kumulima tu njoo kuko. Ndiyo ni mzuri. Kama unajisikia kwenda kumulima, roho yako na fasi yote naweza kwenda kuomba huko free. Lakini sio taka paka hukumu njia kunyanyasa watu. Isionekane sasa vile unaanza kunyanyasa watu, mwenyewe kwenda kule maana yake yule mtu hawezi kupata nani uponyaji. Acha ile habari.